Sampun lebaran arga pangan Kantun Mal ring Kabupaten Tabanan. Termasuk minyak goreng curah sani kantun mapengarga pelekutus tali rupiah aliter saking pengecer. Rau mangkin pemerintah sampun ngandegang ekspor CPO terpacang kebungka malih ring tanggal 3 Mei sani jagirau. Arga inucap kepanggih anut saking seselah Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sprindag Kabupaten Tabanan, ring makatah pasar tradisional ri sampun lebaran. Di Sprindag nureksain kuentenan makatah arga komoditas kantun mal. Inggian arga pangan sani nincap luwire pedes rawit merah, saking selai tali rupiah dados petang dasa tali rupiah a kilogram utawi nincap 6%. Raris pedes merah ageng nincap saking ulu likur tali dados petang dasa tali rupiah a kilogram, sah pedes merah keriting saking sasur tali rupiah dados petang dasa tali rupiah a kilogram. Lianan ring punika arga komoditas sane ngemalang talerau saking migor kualitas curah sane kaadol plekutus tali rupiah kilogram saking pengecer. Raris saking panta agen mungguh ring 15 tali rupiah kilogram utawi antrin HET sane katetapang pemerintah pusat. Pengawas Perdagangan Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sprindag Tabanan Nurhayati Mausang, ritepengan mangkin Indonesia manggihin panadunan arga wanta saking kesuna miwah daging ayam broiler. Daging ayam broiler sani sadurung nyane petang dasa tali rupiah, tedun dados 3 dasa kutus tali rupiah kilogram. Nanging kahanan arga inucap sani kepanggih ring pasar tradisional ring Kabupaten Tabanan ke Kantenang Kantun Ageng. Santukan sadurung nyane daging ayam saking pedagang mungguh ring wilangan 3 dasa tali kantos sasur tali rupiah kilogram. Sebaliknya nih harga pedes merah keriting nanin tedun ulu likur tali rupiah ring kaliwuku sani lintang. Nanging rauh mangkin aganipun nincap dados petang dasa tali rupiah a kilogram. Manut pedagang, panincapan harga pedes merah keriting memargi sangkaning ageng nyane harga saking Dura Bali. Nurhayati ngewedarang pamekas harga migor kualitas curah saking pengecer ring pasar tradisional kantun plekutus tali rupiah a kilogram. Semalihe saking agen mepengarga 15 tali rupiah a kilogram utawi anutin HET. Manut dane ageng nyane harga migor curah saking pengecer sangkaning harga sanika ecen ageng mungguh ring wilangan HET. Pengarga inucap sayan mal langkungan HET napi malih kawawahin prebie distribusi saha pengemasan utawi plastik. Manik bisnis Bali Nguningayang.